počinjemo sa vožnjom. Idemo, 3, 4, sad. Znači, tako se to radi, djeco moje. Idemo sad. Idemo, sad ćemo napraviti krug. Nadam se da nećemo niko gubiti. Bilo bi lijepo. Evo ga, jedan lokalni put. Snimite to da vidite kako je sad zajedno. Jebem ti majku. I sad ćemo se vratiti u rekoreč. A sada? Sad ćemo se odozdo zaletiti prema gore i da ubacimo u drugu brzinu. Sad ćete da vidite. Samo da se pripremim psihički. Idemo sada. Nemoj to, ćeš doći. Nisi bacio nijedno. To misliš. Možeš odmah prebaciti da ti ne zauzima memoriju. Evo ga. Sada snimajte kako ćemo iz prve u drugu. Nije toliko teško. Šta ćete? Gotovo. Kraj, osmih. Stanite. Vidimo se.